mi wahaki islam diinuga kufu hama ekani mioti diin ituru echkan no nebballa fa islam diine hama egota firhim mihaves mi zamanuge henen nu aslu haygatuga diini helun terikan neti diina mihaku loy beves nei mihum balani faasaya faasa wejje warha miha ki tammenu baaviyakas adi e faasaya ki ei komme gotakan ena hoda for echkamuga vias ekavves no bala darifulu kaaveni koddeni faasa veriya balaa vesuna ena faasa hodani kon gotakatto hoda furi kon gotakatto es balaa vesuna faasa veri ehnu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurba famani idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir hadisul qur'an tiyabami hunga gaata tiyabami hunga anhin darifula kaaveni kurman edigen tiyabami hun emiha kaamedu emihegge akhlaqa emihegge diina medu ruhe miha ku tiyabami hunga gaatan atwejjiya awahan ekujjaya tiyabami hunga anhin darifula kaaveni koddesh ehnu nabi matiga bodu fasade fitna en ofedigen gaadane sababaki ekujjaya manu bami ko allah medwer kuralla faane kurbe bodu fitna en nikutiye tiyabami hun emihegge akhlaqa medu adi emihegge diina medu ruhe miha ku tiyabami hunge anhin darifula kaaveni kurman edigen aspi awahan ekujja kaaveni koddeshe anhin ekujja e hadis fulu god rasulullah sallallahu alaihi wasallam faasa veri ko asfiya kaaveni koddeshe kenen anga fa hasaba nasabum mati veri miha ku ama kaaveni koddeshe kenun diina akhlaqa rangalo miha ku tiyabami hunga tan as tiyabami hunge anhin darifulan edejji aw hakkaaveni koddeshe ei hama ekan islam din kufu gotuga dekifoti hama ekan islam din veri kama ituru ecche nei ekanta rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani kalifanuge hayat puluga tamfiz kurawfa wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idha rafa insan idha tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin rawahu ahmad wal arba'ah mi hadisul ngan bayan vege mani mi ho kawenya koddi fiya ena tahniya kima gotun kiyen jihe dua ekame vesnen algona menge teraku mi onnani kaweni hafla mi onnani kihine den mallahu bihi alim ekom miakas onna kamen onnani hafla terege tibeni de ma firinge tibeni dormati ga annahu riha menna salanko mi kantam mi onnani mi heku duwa vesno kodde den kihinen ede mi honge demeduga allah barakat lavwan e ves mi heku duwa vesno kodde ede mi honnaka e hadiya ekin gotena parcel ekin gostene mani muni ei duwa ekiya surha eccha kiyes ehne no dema firinna ala kaamene kura demi hunna gos ehni hem muslim akhunna uktun emi hunna ebe je duwa ek kodden e duwa mi hadis fulgan bayan vegen annani ma allah rasulullah abu hurairah kimen riwaya mani kalifan widawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalifanu ge ashabe kalam kurebe kalak kaamene kura wafiya emi haka duwa kodde ve mi fadan barakallahu laka allah tiba baraka lavashi wa baraka alayka adi tiba maccha baraka lavashi wa jama bainakuma fi khairin adi de kamalun he okamuga allah jama kuravashi barakatuga jama kuravashi yar yati dua allah subhanahu wa taala ge rasula unganna devani mi dua kuran jeheni kaaveni kogge kaaveni kurade ma firinna gos ei kaaveni ge hadiya ki haygatuga be dua ge barakatun edema firinge demeduga allah ulfata muhabbat lavafi yakiha bajveri diri ulama kavegen dane diri ulo ya khilafa bodu hafla ibaba e harflaage tabba rechen israf ko allah haran kuravi kantat takkon etanga musical waya jaha hile firhinna timaga ambe miha salam kurwa mi huriha kame kurama kinen kaaveni allah baraka lavwan ulavwane gotaka sallallahu fatakavenigga sababaki kaaveni vegengedi allah go nurusse umuge macca e kaaveni kantatta huge hinga ediya allah go nurussawa allah nurussawa kantatta allah ka fatakavenita huge barakaten ulavwane emma mi kaani kodde kamiya de muslimu de anhena kafirina ka kaaveni kofiya enage akhunna ukhtun ena kodden jihedwa mi hadisul ga bayan vege mediyai